Dobrodošli u apartman Floks, vašu oazu komfora na Zlatiboru. Zlatibor, biser prirode i planinskog vazduha, poziva vas da ga posjetite, a mi vam preporučujemo da to učinite smešteni u apartmanu Floks. Ovaj moderno opremljen apartman dizajniran je za ugodan boravak do 4 osobe i prilagođen je svim vašim potrebama. Nalazi se u mirnom delu Zlatibora, udaljenom 1300 metara od centra, što vam omogućava da uživate u tišini, izolovani od buke, gužve i saobraćaja, okruženi borovima i belim brezama. Apartman Floks je deo nove gradske gradnje sa izvanrednom termo i zvučnom izolacijom, etažnim grejanjem, liftom, videonadzorom, interfonom, sigurnosnim vratima, kablovskom televizijom, internetom i besplatnim parking mestom. Ovaj apartman posjeduje prostranu dnevnu sobu sa trpezarijom i moderno opremljenom kuhinjom, odvojenu spavaću sobu, elegantno kupatilo sa tuš kabinom i prijatnu terasu. Spavaća soba je opremljena udobnim bračnim krevetom sa anatomskom prostirkom i prostranim plakarom za odlaganje vaših stvari. Kuhinja je kompletno opremljena i sadrži sve što vam je potrebno, uključujući indukcionu ploču za kuvanje, frižider sa zamrzivačem, mikrotalasnu pećnicu, toster i čajnik. Apartman se nalazi na drugom spratu i pruža predivan pogled na okolinu. Na samo 5 minuta hoda od apartmana nalazi se čuvena trim staza Karaula, smeštena u prelepom ambijentu Borove šume. Ova kružna staza, dužine 750 metara, opremljena je mnogobrojnim spravama za vežbanje i razgibavanje. Ukoliko želite kombinaciju visokog kvaliteta i pristupačne cene, apartman Floks je pravi izbor za vas. Za sve informacije i rezervacije pozovite 064 456 0496 ili pišite na milicavlahovic17@gmail.com. Dobrodošli na Zlatibor. Vaš komfor je naš prioritet.